खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि जनालि बर' रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 2 डिसेम्बर नोंथांमोननि थाखाय आं गोब्राब लोमजानाय आरो गगा मोननायनि गेजेरजोंब्लाबो खौरां लानानै फैबावलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे नायलांगोन होनना। बाइकनि जाब्रबथायजों सासे आइजोनि जिउ खहा आरो सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। जनाय पुराना जेलेनि माहारियारि राजा लामा 515आव थांनाय बिस्तिबारनि हराव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पुराना जेलेम गामिनि सासे आइजोआ हरनि 10 रिंगासो समाव गावनि दखानखौ बन्द खालामनानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो पासिघाटनिफ्राय जनाय फारसे फैबाय थानाय गंसे बाइकजों आइजोआ गिख्रंथावै एक्सिडेन्ट जादों। बे जाब्रबथायाव आइजोआ जाथायसालियावनो दुखुनांथावै थैनो गोनां जादों आरो बाइकजों फैनाय सानै सुबुङाबो गोब्राबै जोखोम जादों होनना मिथिना मोन्दों। बिथांमोनखौ सानैखौबो साबसिन फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़ देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। थैनाय आइजोनि मुंखौ फुटल पावनि बिसि प्रियंका पाव होननानै मिथिना मोननाय जादों। ओरैहाय जनाय पुलिसआ अखानायै सुकुरबारखालि प्रियंका पावनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय धेमाजिनि मेडिकेलाव दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिना मोन्दों। कक्राझाराव मानसि दानथारग्रा दुथां सुबुंखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। थांनाय 29 नभेम्बराव कक्राझार सहरनि वार्ड नाम्बार 3 बिधानकुलिनि थागिबि आजिरा मोननाय एग्रिकालचार बिफाननि इन्जिनियार तपन चक्रबर्ती आरो मधुमिता चक्रबर्तीखौ गोबौ सिखाजों गाग्लोबग्रा दुथांखौ मैया कक्राझार पुलिसआ गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों हमनो हाबाय। जाय दुथांनि गाग्लोबनायाव तपन चक्रबर्ती बिथाङा थैनो गोनां जादोंमोन आरो बिथांनि बिसि मधुमिता चक्रबर्तीया गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। दायो दुथांखौ हमबाय पुलिसआ। गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना मालायनि न'खरखौ फोजोबस्रांग्रा दुथांनि मुंखौ शम्भु काहार एबा बान्टे काहार होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कचबिहार जिल्लानि काटुवाली पुलिस थानानि सिङाव थानाय रुपनारायण पथ नियार हिन्दी स्कुल काटुवालीनिफ्राय दुथांखौ हमनो हादों पुलिसआ। जाय जायगानिफ्राय पुलिसआ दुथांखौ एरेस्ट खालामदों बे जायगायावनो दुथांनि न'आबो। तपन चक्रबर्ती बिथांजों शम्भु काहारजों सिनायलायनायनि गेजेरजों तपन चक्रबर्तीनि न'खराव खामानि मावदोंमोन दुथां शम्भु काहारा। नाथाय तपन चक्रबर्तीनि न'खरनि धोन सम्पति जेरै थाखा फैसा सना रुपा बायदि बायदि बेसेन गोसा बेसादफोरखौ लुथिनो थाखायनो तपन चक्रबर्ती बिथांखौ सिखाजों गाग्लोबदोंमोन। बिनि उनाव बिथांनि बिसि मधुमिता चक्रबर्तीखौबो गाग्लोबदोंमोन। दुथांनि गाग्लोबनायजों तपन चक्रबर्तीया अबथिरा जिउ खोमानांगौ जादोंमोन आरो बिसिया गोब्राब जोखोम जादोंमोन। कक्राझार पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथाङा बेनि अनगायैबो सिगाङावबो गोबां खेब क्राइम केस दंबावोमोन होननानै फोरमायथिदों पुलिसआ आरो आयेननि बायदि दुथांखौ साजा होनो थाखायबो बुंथिबावो पुलिस बिफाननिफ्राय। হয়, আমাৰ 29 নৱেম্বৰ ৰাতিপুৱা আমি এটা ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ যে এটা বিধানপট্টি কোকৰাঝাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ৱাৰ্ড নম্বৰ 3 হাউচ নম্বৰ 166ত এটা এটেক হৈছে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ। তাতে দুগৰাকী ৰিটায়াৰ্ড মানে পাৰ্চন থাকে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ, কাপল। তাৰপিছত আমি তাত গৈ পিনি দেখা পাইছিলোঁ যে দুগৰাকী হাজবেণ্ড ৱাইফক এটেক কৰিছিলে দুষ্কৃতে, মানে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। তাৰপিছত তেওঁলোকক হস্পিটেললৈ চিফ্ট কৰা হৈছিলে আৰু তাৰে ভিতৰত যোনজন মেল আছিলে তপন চক্ৰৱৰ্তী, তেওঁক ডক্টৰে ব্লড ডেড ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে। একৰ্ডিংলি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰি যোনজন প্ৰাইম একিউজড হয় শম্ভু কাহাৰ বুলি, তেওঁক আমি যোৱাকালি কোচবিহাৰ টাউনৰ পৰা কোটৱালী থানাৰ অন্তৰ্গত তাৰ পৰা আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ফাৰ্ডাৰ আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। আমি আজি তেওঁক জুডিচিয়াৰ আগত প্ৰডিউচ কৰি পিনি পুলিচ কাষ্টডি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি আগবঢ়াম। এতিয়ালৈকে প্ৰিলিমিনাৰী আমাৰ যিটো গম পাইছোঁ যে মেইনলি তেওঁ ৰবাৰী এটেম্প আছিলে, যিখিনি তেওঁলোকৰ সম্পত্তিখিনি আছিলে, কিবা অলপ ট্ৰাই কৰিছিলে, গহনা বা পইচা যদি ঘৰত আছিলে সেইখিনি লুটিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। এতিয়ালৈকে আমাৰ যোনটো গম পাইছোঁ তেওঁলোকৰ ফোনত কানেকশ্যনো হৈছে আৰু কিছুমান আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই জনাইছে যে তেওঁ তাতে আৰ্লিয়াৰ অলপ চিনা জনা আছিলে, কাম কৰিছিলে। গতিকে সেইটো এংগলো আমি চাই আছোঁ। তেওঁ ইয়াতে আমি যিমান দূৰ গম পাওঁ তাই ৰেণ্টেড হাউচত থাকে, কিন্তু তেওঁৰ অৰিজিনেল যোনটো ঘৰ আছে এইটো কোচবিহাৰ টাউনৰ হয়। তাতে কোটৱালী বুলি এখন পুলিচ ষ্টেচন আছে, তাতে এটা হিন্দী স্কুলৰ ওচৰতে তেওঁৰ ঘৰটো হয়। এটা আমি আৰু কিছুমান তেওঁৰ আগৰ পুৰণা ক্ৰাইম গম পাইছোঁ আৰু আমি তাত লোকেল পুলিচ ষ্টেচনত যাওঁতে তেওঁলোকেও লোকেল পুলিচে আমাক জনাইছে যে তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এটা দুটা ক্ৰাইম আছে, তেওঁৰ নামত ৰেকৰ্ডছ আছে, ক্ৰিমিনেল হিষ্ট্ৰী আছে তেওঁৰ।
কোকৰাঝাৰত আমি ৰিচেণ্ট এটা দুটা কেছত তেওঁৰ ইনভলভমেণ্ট আমি পাইছোঁ। আমি যেতিয়া আমি আৰু কমপ্লিটলি পাম তেতিয়া আমি সেইটো কেছটো আটক কৰিম। নাই এতিয়ালৈকে আমি তেওঁৰ লোন ইনভলভমেণ্ট পাই আছোঁ। তেওঁ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আমাৰ তেওঁলোকৰ ৰিলেটিভে জনোৱা মতে ষ্টেবল কৈছে, মেডাম ঠিকে আছে বুলি কৈছে, আণ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে। সেইখিনি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনত ওলাব। যদি তেওঁ কিবা লৈ গৈছে আমি এইটো লিডটো ৰিকভাৰ কৰি আমাৰ যাতে তেওঁ কনভিকশ্যন দিবলৈ সক্ষম হয় এইটো আমি চেষ্টা কৰিম। আমাৰ আগত স্বীকাৰ কৰিতো লাভ নাই পুলিচৰ আগত, কিন্তু কৈছে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে। সেইখিনি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন ওলাই আছে। আমি কালি ৰাতিপুৱা সময়তে আহি পাইছোঁ, গতিকে প্ৰপাৰলি ইণ্টাৰভিউশ্যনটো হোৱা নাই। গতিকে সেইখিনি আমি কৰি লওঁ। আমি যিমান পাৰোঁ ট্ৰাই কৰিম আমি কনভিকশ্যন হওক সেইটো, আৰু ইমান হিনিয়াছ ক্ৰাইম হৈছে আমি ট্ৰাই কৰিম। আমাৰ TSI গৈছিলোঁ, আমি গৈছিলোঁ। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि खौरांखौ जोबजासे नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होगोन होनना मिजिंथिबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।